Mwiriwe neza, ikaze kuri E-starcrochet. Uyu munsi tugiye kwiga kuboha ingofero y'abarasta. Turatangira dukora ipfundo, turahera ku budodo bw'umutuku, ubundi niturangiza dukore amano 26. Ubundi ni amano 25, irya 26 niho dufatira dushyiraho irindi bara. Komeza ukore amano mpaka ugize amano 26. Hano turashyiraho umuhondo ku ino rya 26, naho dukore amano 26. Ubwo ni amano 25 ku ino rya 26 ariho dufatira dushyiraho icyatsi. Komeza kugeza amano 26. Ahangaha turashyiraho icyatsi nk'uko twabigenje mbere, naho dukore amano nk'ayo twakoze ku yandi mabara. Turangije icyatsi, amano 6 ya mbere turakora slip stitch mu mano 6, ariko iyo uboha buri gihe usimbuka ino rya mbere ubundi ugakora ku ino rikurikiyeho. Turakomeza na slip stitch mu mano 6, nituyirangiza ndabereka ikindi dukora. Ahangaha tumaze gukora slip stitch ku mano 6, turahashyira akamenyetso. Umunsi ndakoresha akamenyetso k'akadodo, ntacyo bitwaye, kuba ari akadodo k'irindi bara ku buryo uri bubashe gutandukanya aho hantu nyine ukahamenya. Ku ino rikurikiyeho turakora inyabutatu. Noneho urabona ku inyabutatu dufite utudodo 3. Akadodo ka nyuma ku ino turangije turagafata, dufate no ku rindi no tugire 3 kuri koroshi tudukuremo. Akadodo ka nyuma tujye ku rindi no dukurure ubudodo dukuremo. Gutyo niyo mboho turi bubohe. Ntago nayibonera izina nyita, ariko itanga agasitire keza. Nuko rero turakora gutyo. Fata akadodo ko kwino urangije ka nyuma, ujye ku rindi no, ufate ubudodo ugire 3 kuri koroshi udukuremo kuriya. Komeza gutyo, biroroshye, biragaragara. Yego, ntucike intege rwose, urabishobora, kandi bitanga imboho isa neza cyane.
aha tugiye gushyiraho ibara ry'umuhondo, turasigaza 3 kuri koroshi gutya, ubundi duhite dukurura mu ibara ry'umuhondo. Dufata akadodo ka nyuma ko kwino turangije, tujye kuri rindi no rikurikiyeho, dukurure ubudodo, twongere dukurure ubudodo gutyo. Niyo mboho tugiye kuboha. Ni ukuvuga ngo ingofero yacu iraba igizwe n'imboho ebyiri gusa. Slip stitch turi gutangiza hariya twashyize akamenyetso, hanyuma n'iyi mboho turakomeza n'iyi mboho kugeza tugeze aho dushyiriraho ibara ry'umutuku. Ahangaha dushoje ibara ry'umuhondo, aho kugira ngo dukurure ibara ry'umuhondo kuriya, turahita ahubwo dufata ibara ry'umutuku, noneho ari ryo dukurura dusohora. Dufata ibara ry'umutuku turikurure gutya, noneho dukomeze na ya mboho, dufata akadodo ka nyuma kwino turangije, tujye ku bindi no dukurura ubudodo, twongere dufate ubudodo tubusohore gutyo. Ni ukuvuga ngo turakomeza gutyo mpaka dushoje ingofero yacu. Komeza gutyo mpaka ugeze ku ino rya nyuma ry'umutuku, nkwereke uko tubigenza. Komeza gutyo mpaka ugeze ku ino rya nyuma. Hano tugeze ku ino rya nyuma ry'umutuku, turakora ino rimwe duhindukire. Icyo nashaka kubibutsa ni uko iyo duhindukiye tumaze gukora ino rimwe mu ino rya mbere, dukora inyabutatu, ubundi tugakomeza n'iyi mboho. Komeza gutyo mpaka ugeze ku muhondo
ubundi ukomeze gutyo mpaka tugeze handi twashyize akamenyetso ariho itegeko cyangwa se imboho iri buhindukire. Ahangaha turangije umutuku, tugiye ku ibara ry'umuhondo, duhita dukurura ibara ry'umuhondo gutyo niko turishyiraho, ubundi dukomeze n'imboho, tugakomeza n'iyo mboho kugeza tugeze ku ino rya nyuma ry'umuhondo, ubundi dushyireho icyatsi. Hano tugeze ku ino rya nyuma ry'umuhondo, turakora nk'ibisanzwe ariko aho gusohora umuhondo kuriya, ahubwo turasohora ubudodo bw'icyatsi, tugasohora ubudodo bw'icyatsi, ubundi dukomeze n'iyi mboho mpaka tugeze hamwe twashyize akamenyetso, mbereke uko tubigenza. Ahangaha tugeze ku ino rya nyuma hafi y'aho twashyize akamenyetso, reka akamenyetso tugakureho, ubundi tubanze dukore slip stitch kuri iryo no, niturangiza dusubizeho akamenyetso kugira ngo tubashe gukomeza tuhamenya, tuhazirikana nyine tutahibagirwa, ubundi dukomeze na slip stitch mu mano yandi yose asigaye, kuko tugomba kuba dufite slip stitch mu mano atandatu. Hano tugeze ku ino rya nyuma, turakora ino rimwe duhindukire dukomeze na slip stitch.
hano tugeze ku ino rya gatandatu, turongera tuhashyira akamenyetso nanone ku buryo tutari buhibagirwe. Noneho ku ino rikurikiyeho turakora inyabutatu, none ubundi dukomeze na ya mboho mpaka tugeze ku ibara ry'umuhondo. Rero imboho ni izo ebyiri gusa, slip stitch niyo mboho ugiye gukomeza. Inyuma ya kamera urakomeza nawe ku buryo ugira ingofero igeze ku rugero wifuza. Gusa mbere yo kugera ku rugero twifuza, ndongera mbereke nanone ukuntu iyo mboho imeze. Turatangira n'inyabutatu, niturangiza dukomeze n'iyo mboho, tukomeza dukore iyo mboho kugeza tugeze hamwe twashyize akamenyetso, tuhashyire slip stitch ku mano atandatu. Rero urakomeza gutyo. Iyo uboha ingofero uba ugenda upima nyine bitewe n'uko wapimye umuzenguruko w'umutwe, ukamenya ibipimo ukeneye. Nuko tuyiboha, biroroshye cyane rwose, nawe wabyikorera. Niba ari ubwa mbere uboshye cyangwa usanzwe uboha, twakorana iyi mboho nimba utarayibohaho, ku buryo turi busoze twese turangije ikigofero cyiza kinini. Yego, ni iki ngiki. Yego. Hano ahangaha tugeze ku ino rya nyuma ku mutuku. Turakurura ubudodo bw'umutuku, ubundi tujye tubureka dufate ubudodo bw'umuhondo aribwo dusohora. Niturangiza dukomeze na ya mboho, aho dufata akadodo ka nyuma ku ino dushuje, ubundi tugafata ino rikurikiyeho, tugafata ubudodo tukabusohora. Turakomeza n'iyo mboho mpaka tugeze ku ibara ry'icyatsi, tukarishyiraho, dukomeze n'ubundi mpaka tugeze hamwe twashyize akamenyetso, tuhashyire slip stitch. Ni imboho ebyiri gusa mpaka ingofero irangiye. Aha tugeze ku ino rya nyuma ry'umuhondo, n'ubundi turahita tureka umuhondo dushyireho icyatsi, ubundi dukomeze na ya mboho kugeza tugeze hamwe twashyize akamenyetso, mbereke uko tubigenza.
hano tugeze hamwe twashyize akamenyetso, turahashyira slip stitch ku mano atandatu, rimwe, rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu. Ahangaha tugeze ku rugero twifuzaga, dupimye mu ma inci, dufite inci 20 mu butambike, mu kuzamuka 15 n'igice, kubera ko dushaka kubohera umuntu ufite imisatsi miremire, amadrede maremare, imisatsi miremire. Tugiye guhuza, turahuza ingofero nk'ibisanzwe. Ku muntu wakurikiye video nakoze nkora ingofero y'abana azi uko duhuza, cyangwa se nimba utarayikurikiye wayikurikira ukareba neza uko duhuza. Gusa biroroshye, ni gutya. Gusa hano nahisemo guhuza nkoresheje agakoroshi gatoya, noneho nkahuza nkoze inyabumwe. Turahuza ibara ku ibara, ni ukuvuga ngo ahari ibara ry'umutuku turahahuza n'ubudodo bw'umutuku. Noneho komeza gutyo, nitugera ku ibara ry'umuhondo ndakwereka uko tubigenza. Aha tugeze ku ibara ry'umuhondo, turahuza naho dukoresheje ibara ry'umuhondo. Ubwo ni ukuvuga ngo no ku ibara ry'icyatsi naho turahuza dukoresheje ibara ry'icyatsi. Turakata ubudodo ariko dukatiye kure, ubundi tubukurure. Niturangiza, nitumara kubukurura, n'ubudodo bw'umuhondo tubukate, n'ubudodo bw'umutuku nabwo tubukate. Ubundi tugende duhere ku muhondo, tugende tubuhisha ubudodo neza, ku buryo ingofero yacu iza kuba isa neza, nta kajagari karimo.
Ingofero tumaze kuyihuza ni uko nguko imeze. Aho ngubu tugiye kongera tuyihindurize, duhuze aho hejuru naho habe hafunze. Turajya dufata ako kadodo dukurure ducishije koroshi hejuru, twongere tuyicishe hasi dukurure, twongere tuyicishe hejuru dukurure ubudodo. Turakomeza gutyo mpaka tugarutse aho twatangiriye. Ahangaha tugarutse aho twatangiriye, ni ukuvuga ngo turakurura duhuze ku buryo yifunga neza. Niturangiza tugende dufunga imyenge yose iri aho hejuru, ku buryo ingofero yacu iza kuba ifunze neza hejuru. Nitumara kubikora turahisha ubudodo ubundi tubukate. Nuko ngira ngo wakurikira uko nabikoze ku ngofero naboshye y'abana muri iyo videwo, ukabireba ku buryo umenya uko ufunga hariya hejuru neza, hakaba hifunze hasa neza, nta mwenge n'umwe urimo. Ingofero ni uko nguko imeze. Ni uko nguko ingofero yacu irangiye imeze. Wifuza kumenya uko nakoze ako kantu ko hasi k'aka elasitike ako ngako, wanyandikira muri komenti nkazabibereka mu rindi somo rikurikiraho. Mukomeze mukore subscribe. Murakoze, Imana ibarinde.